Assalamualaikum hurmatli No'xat qarshi o'tayotgan qatnashchilari. Bugungi kun 25-aprel 2024-yil biz No'xat rayoniga qarashli Qayrag'och aylanib Burborlik stadionidan keldik. Şol yerda ma'lumotlar bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Ketdik ondan. Assalamualaikum hurmatli tuğanlar, biz mana shu organizatsiyaga keldik. Assalamualaikum qatnashchilar, tavsif o'zingizni tanishtirib. Assalamualaikum hurmatli tuğanlar, biz hozir keldik. Shu organizatsiya qaysi organizatsiya ekanini bilmadik. Hozir so'rab beramiz. Assalamualaikum. O'zingizni tanishtirib nima qilib ketaver. Assalamualaikum. Men Abdulakimul Ernis, Aybat organizasyasından geldik. 4 may Tarazı, 5 may Boybot. Adres No'xat rayonu Bel aile hükümeti Qayrag'och aylanib Sentr stadionunda olur. Anan qaysi klub bilan qo'shib o'tkazib turasizlar? Kayma sport klubu bilan совместно o'tkazamiz. Aybat Kayma sport. Anan 4 may kuni Tarazda, 5 may kuni Bo'y, ha? 5 may kuni Tarazda. Anan oldiga qancha yoshdan qancha yoshgacha? 14 yaşlı жоғарысына ақтауына қойдық, жаңа башқа билеттер қойдық. Anan bağı ақшасы қандай болады, шоны айтып қойсаңыз, bağı бойда 14 yaşқа чейин 1000 сомдон, 14 yaşına дөлсүнө 1,5 сомдон кызмыз. Алдына оптоуна экенен өлжет, ha? Ооба, өлжет. Анан кейін 14 жаштан пашынан телевизорлар екен, да? Ооба. Жақсы, Алла разы болсын. 14 байланыш номерлерін жазып қойып, алыстай неме қылыңыздар. Дәлен бір жол айтып берсек, Ош обласына қарашты No'xat районы Qayrag'och aylanына Burborlik stadionda bo'ladi. Şol yerga kelib ketishingizga so'raymiz. Boringizlar. Ko'rib vaqtisi bekarlar kelaveringizlar. Boringizlar so'raymiz. Ana qaysi yoqdan keladi? Asnomiy. Kelген азыр Кыргызстан менен Өзбекстандан келет. Şola. Tarazı şonda 4 күні saat 10'da başlanıp saat 3'de Taraz eкен, ha? 5 may күні Boy saat qanchada başlanadi şonda? Boy saat 3'te başlanadi. 3'te başlanadi Boy. Ооба. Barыңızlar kelingizler deb üstülüp ketaveringlar. Барыңыздар, келиңиздер. 4 may күнү, 5 may күнү күтөбүз. Болды. Урматтуу тугана 5 майда болот турган турнирге мына ушул 07 Жигулис коюп туруп алдыга. Анан телевизор, бокс, перчатки, короче, бар жокто бар экен. Караңыздар, урматтуу тугандар. Ушул машина экен. No'xat каржы келип барыңыздар, эс алып кетишиңиздерди каалайбыз. 5 may күнү saat 3:00'da башталат. Мына Бурбордук стадионунда. Газон ичинде болот. Келип кеттиңиздерди суранабыз. Барыңыздар, күтөбүз, келиңиздер. No'xat 24 хабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары барыңыздарга Бел айыл өкмөтү Qayrag'och айылынан ысык салам. Буюрса Aybat Fighting Championship менен биргеликте Каймо спорт клубу тарабынан өткөрүлүп жаткан ММА боюнча чоң турнирге барыңыздарды чакырабыз. 14 жаштан жогорку спортчуларга мына ушул автокөлүк буюрса бир адам алып кетет. Сөз түрдө келип, көңүл ачып кетсеңиздер, жана кызыктыруучу ушундай белектер дагы бар. Буюрса эч кайсыл боец курууга кетпейт. Сөз түрдө келиңиздер. Эң башкысы No'xat 24 YouTube каналына катталып коюуну унутпаңыздар. Анан сизге бир эки суроо. Боецтер кайдан келет? Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан. Кайсы күнү болот? Кайсы? Буюрса 4 may Тараза, 5 may болсо Бой буюрса. Бой саат канчада башталат ошону? Эртең менги саат 10дон кечке чейин буюрса бүйүр кызыткан бойлор болот. Тараза тартуу аземи 4 may saat 10:00'da кечикпей келиңиздер. Урматтуу спортчулар, урматтуу тренерлер, сиздерден сураныч. Ошол Дареге. Да бир жол. Дареги No'xat району Бел айыл өкмөтү Qayrag'och айылы. Бурбордук стадионунда сөз түрдө келиңиздер. Рахмат, Алла разы болсун. Күтөбүз. Урматтуу No'xat каржы өткөн катталуучулары, дагы сиздер менен көрүшөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu alaikum, rahmatullohi va barakatuh деп жүрүшөт. Кандан балдар ойноп жүрүшөт. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.